menen kasingi kata kasitang med hakapar khat arba jebik thing ujumai ba ujumai san ubalakat adu kumban 3.r magnitude ulah selat jam yakari China bat kata hakilan west syatei jangkari China baling ba kanika video ru pilaban sakhi ba ujumai ulalong ubajor bham hakaba wat ka CCTV ka batte hakate ka yeng ru ka CCTV ru kalakhi ket rin yang Betul tu pada gue seperti aku dah menyimak sesuatu seperti aku nak kata. Une ujumai ulapin juluar bahado kata-kata hakabaki yeng kisam baraki hajar teli kila syapen jatpen pra ha une ujumai bad une ujumai ula jiaru hakawai neki jaka balong rilum kata hakilan west syatei jekari China bad ka kerteng jaka jaka kadai ka kanzu kini ki jaka ki badan hakite ki line syatei west jekari China ru ki de artar ki jaka hakabakari China kara ya ka development ka batang kendiat bat kumta hakite ki jaka ki bon ki breu ki badok suda ki pai ba menen kamit ki letho bah kapor bakim poi benai baki dengan syangkai dengan muja dengan yat charum sanang Henry kensan une ujumai ublakhi kit kirenyang bat ka jingki ka lang sabah palat hakabaki beri ke balai asngau ke laya batai bat ki yang ki klam la modor ba unde ujumai ubarat ba Kiripot na pagari China kilayto bahado menta palat chispa at reungot kimen sembreu kiladona ha une ujumai bat palat nyaus pa tamngot pat kideki brem kibala mensaujor hadin ba une ujumai ublak halam ulapin mensau nget langit ha kate kejaka kiyeng palat san hajar teli kila syapin jularna kila syapin khalamna ha une ujumai bat ki kali ru badaki hajar teli hi kila syak lentam ha kideng kisit bat kumju ka jing tua cengki kenro ki simen na ki building bat ki kaliru ki lajat lot phum ka sarkar jangkari China menta kala pha palat lai phawa jarngot ki nong ket kam ki nong le yarap sakatika jaka knang bakin la ban lek pelaj em ya ki lanat ya lese ki lanat kindang bon ki basakut ha ka jing jenjar bat ka jing stam ha une ujumai ba ka US Geological Survey kalaang ba une ujumai menen ka stang mit ula poi hadu kumba san point kendai magnitudes kat bakari China pat kalaang ba ula poi hadu kumbaendre point r magnitudes kari China kalaang ru ba une ujumai ula dan haka jingjeliu ka bahadu 10 kilometer ki break badi pelaj em ki bapalat lai phawa jarngot haka baka sarkar jangkari China kalapha kila ang bakila syam jenjar bahadu katata ban pelaj em kilanat namar bahaka teka jaka menta kalaj bat ko dan shu kari China kumbangi jute bakade kari kabat tebet bahaki bor jangka teknologi kumta klam ki lai klam ki teknologi kari China kasyam jenjar ban pelaj em ki pai ba kari China kalau angru bahasa syam jenjar sakawai kalong bahaka tika jaka hakaba une ujumai ulas selat kadai ka jaka kabalong rilum bah kumta ka jingkriat ru kabat tasam bah ki pai ba ki basyang katika tan ki hapan mat hakaba ka jingkriat kalapoi hadu kumba minus 4 degree Celsius
Une ujumai ba amshu tong bau selat tengah ketika jakari lum ya kebalat tep kerteng kum katakan zu. Henry ulah selat ru jakari tem ke badan marjan ketika jakari lum hi ya kebalat tep kerteng kum kata king hai. Une ujumai ubala jia menen kesngi hapo ketika ri China. Ude artat ujumai uba jorbha hadin kalais nam. Ha kabakari China kalamat ya kajing yap jagi breu hadu kumba sispa arpun retam menen kesngi. Bad ujumai ubalakhe khatlais nam menshua ulakhe hakilain syathe cakari China kata hakajaka kabla tep kerteng kum kata kasisuan hakaba palat arajar san spangut ki mensembreu ki ladona na ujumai ubalakhe khatlais nam menshua. Batang hakini ki benai ki baladab ru jong neus nam arajar arpulai kata menubnai September kari China kalamat ya ujumai ba ubalakat hado kumba enriu magnitude. Bat ha ubnai September utau ujumai ula penyap breu kumba enriu paungut. Bat utau ujumai ubalakhi men ubnai September ula jia ha ketika jaka ya kebala tep kerteng kum kata ka Yushu. Presiden jakari China Xi Jinping ula pha ya kajing sngolem syakilanat ha ketika jaka. Ha kabau Xi Jinping ula ong bon pai ki bam ki jan ki nap tar ha kabai dei ban ai kajing sumar kababiang bat kabapaka ha ki breu cokate kathan. Ki dawai da sienru ki bangit lengit Xi Jinping menta ulapha syaki breu cakatika tan ban ajing sumarhi. Ki breu ki balamat ki ba experience ya une ujumai ki laang bakis ngau bakim emshu na ba une ujumai ulalang ubasaba palat. Ki breu ki le thu ba kapor ki dang thiam kinsan lawan une ujumai bat ki breu ki lai kulmar thlem. Hak ba uwei unong sang snong ubasa ka building ka bakhan riu mala ulaang ba mariawan une ujumai tang sisen dengan sim bat mare big wood bat beran cepok surak ula poi tiau.